Ghana konyani nyo obi adia. Namum eyedia wono eyire no wo shunshun fam. Na wo ya den a obetumi aboa wo man wo honhom ne wonam no. Ono na wose ya de ma no. What I say? But me no kase sisi ano obi ti akonya no so a enenya na kufu adonete so. Because 2024 no ni oba be di akonya no take place. Na so ye two IPP 44. So omo ni na wo because Already I catch them me say akoni mo te chiego pa 2024. Amen. Amen. Mo je chiego ni akon ba. Akoni mo te chiego eba 2024. And they say na mabato ni ya. Abato ya so they say the same party. Eh you am kan before. Mo te chiego ba. Ye kum nipa. Ye chase kan. E dia ti na wase esi. Nanso so enti say ye party foforo no no mo pra susu say dia be na pa so Ghana. Okay, mwamu humpono. Montumi nkwantene mo ho. Ade na chesese ya do man wo nyina hye mo sa mo betumi akwantene. Enti se Canada Agyapong person obeye president. On hye na wo so na obetumi aba abeye. Adentia. Oyo berima odwini youth ho. To become a president in Ghana, I was so the president na e wo shunshun mu. Ansa na wonam wetumi di president. Okay. What you say? Okay. It is a Kennedy Agyapong. Betumi aba be president e wo Ghana. E wo se sun fam no. Utua na moma e betumi aboa no na aboa no mo ban na ama na ho daily to me a betumi di aba be sa president no. Because enya ya no hunu ene kasa e na maye be president e ye to me e de pia wo do ko ho. My God. Nyanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. Bring na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so was so de. Oh, Minia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Wo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sasi e wo Ghana ha ba bia. Insase de wa to apete Ghana ha. And on sasi e wo Jerusalem as e be afienya. Sanso na akatapo e wo pokwase. Sanso odumase nie dodowa e na dentra e ye kaswa. Asase no education free bro ni bese entokwa bia ni ho. Dan dia de won kra no say ukuta car. Now we pass us. I'm sure car no one. No mama car one. Oh, you don't mean it then some gas him the magic sasi. Oh, I don't know them. Oh, Minia. Oh, Minia, the pacho, mami come there. One pacho, the pacho, mami come there. This consultation. Tell me, Mary. Yamisha obi bia samunya ebre agi adwati nsema yede eba ebebe sommo ewe ye fidie kase yi eso na odofo enede ya me no wo kase die eye honorable Kennedy akomprakon ohene Agyapong Ghana fododo na so wo mo ya bre no ewo ne nsem kan ye bia nansen wo kan enam so ama ebinum ne se onye matured enough eye lawyer Morris Ampa nsem odi tu dwa no chi so chirima eye honorable enye matured enough to be in politics dinti enebema eye obi a wone ne wa manyuko baakum na enne wo betimi aba bonta be kasa ensem we enyina odofo sa ensem no emu edo mami ntwam ho emra ne ba yebedumu esuko ede amamo odofo wo hwe eye anamontuo ne ensem kan ya wonabo efri eye ebre achese wo mo eye ahosiesie se wo mbakwakoto eye aba ede ayiyi wo mo chairman ne national secretary ne ebiemu nsuso women organizers ne de keka eye ho no anyembia ensem wo keka ye ede fa dwomboadu eho ene nkrofo binom eho no ebinom ne se oya kasa dodo wakasa dodo na wakasa nsuso edi anase se wo ye panyi na wo kasa na wo nsuso akasa wo kasa no party ne mu anu wo se pedibre ewo mu edi a eba ne sen e na wo nsem a wo beka no ebinum ebetimi afa ehu no se aba ewo mu enu nto wo mu ebetu anamo ebinum hu ne se ne nsem kan ye ne nkasa ya wo kasa no ebema no atumi elusi eye the flag bearership anase eye anamo nto opese wontu se wo meye mampanyi na sa ensem we prophet Jeremiah Arthur ewa ma ye nenom ebetwetwen eye enkomo elifo me mu akwaba ye na bibia bokodi radio bibia bokko ye da Kristo ase
na ye hwe eye abato said ya na ye to eye aba ye hu sem asofo dodo na no mo ba bonten mo bebe kasa mo kire eye nsemu ebidum timi bebe kasa ya ne nyame ada na didi a kire wo mo ehunu se eye nipa sumasi e na wo bere ni agokansi ni bitimi ka eye point na percentage a nipa asumasi ebetimi enya ye hunu 2020 abato ye hu asofo binum a wo mo ebebe keka eye ensem nanso ye hwe eye wonabo ye Kennedy MP for Asin Central. Nana muntu a wo tuo se wo pese wo mbeye eye mampani wo hwa ebefa. Me chia tiefo. Me chia bibia wo he too much TV. Okay. We nyame enhira. Chia director. Okay. Workers nyina so rade enhira mo. Ye Joso enhira mo so. Makasa kakra. Kasa find out. Isi mpanyindie ye shunshun ma de. Na obedi nkunu wo hwehwuma monam obedi. Okay. Enkunmudie eni mpanyindi a onipa epre wo wiase no. Ni nyina kogina e wo honhom asem. To become a president in Ghana, I was so di president na e wo hwehwumu ansa na monam wotumi di president. Okay. What you say? Okay. It is a Kennedy Agyapong betumi aba be ye president e wo Ghana e wo se sunsun famulu utua na moma e betumi aboa no na aboa no mo ban na ama na ho daily to me a betumi di aba be ye sa president no because enya ya no hunu ene kasa na maye be ye president e ye to me ene pia wo do ko ho to me no eye efie to me se mu fie mu di ade e na e ma wo timi enya ananse nipa na tumi kokopre eye tumi dinya sa ye ka Ghana konya nkyere se wei fira buhia wei mu abuhia wei nko na wo se die ene Ghana. Okay. Ntina eye amamu akonya enya ahemfu akonya ana yenum se adehye wei mi na edie na so Ghana de ni owo qualification no onu sutimi di e ma ne yie. Enti Kennedy Agyapong betumi abaye president. Nemum se ne kase o se de be na woyo. Aye bia Ghana obi en se Kennedy Agyapong se na nsu mind ye. Na sunsun fam no. Se otu anamopa obetumi abaye president. Fa hone ne nkasa ye. Yes, but it's not automatic. Okay. What you say? Because you are signing to ni obeba be president no. A year 2024. Ni obaba be president no sun fam no within the president we abre ye president every so no new one eba what taking place of you nento say a Kennedy Agyapong person wotimi be president anasa alankas person be president omum the person ye president was say sun sam no ya den ni sunsun sam ye den no eno no kire mu kakra efa ema ni sunsun sam de what you say sunsun sam de enkrofo adim kunu wo honhom fam no na abrabo na ye bo na ye honhom asem. Okay. Ti na obeda na wo na baby wo ye de no pie ho e sunsun asem. What you say? Na kufa no fiti prekope no betina konya ni su wo ye sunsun niama e ye tumi na pia metina so come on to me nya. What I say? Into say Kennedy Agyapong person be president. So obi tie mi obi a to betuma be president. Okay. And pedaye the to will be aso. Ebra do say someone ever consider this in mamu banu. David kura no na wase wodi no ono kura nipa expect so ono betuma ba be ye wo he. Na so ono ana na sun from tie mi o wait say ne osi ehene na otu hene ni obede onipa na obre onipa ase onu Yakobon enti se obeti menka na opese oye wonya mpedaye obeye kese wa asase wo su a ontu honhom niama no onfa sunsun sem ne serious sunsun sem no se wo kuma bo a wo ye nyankoma de wo ye den tete no wo kuma bo de sacrifice. Okay. Yesu baye o mane no yesi wo be hie mo gya gudi aba be pepa ma enti sa e ye honhom asem wuti di ya no hu se mo gya bi dwale e ye honhom asem. What you say? Enti obi
bia wo pese wo beji panyin obi tie me sesi ai position bia ba beda adwuma aya apedi we pese wo fa eni ti me no ka se no wo bi ne na makonfo so bi ne ma dunsefo so enti on pe ma kira kwan na me nye sunsun ba kwankyira ma na no mfa na se wo yesunsun akwankyira na se nipa no elkope sunsun mu bambo enya wo dia na wo kokotena so na wo kokko yesunsun akwankyira na wo de gia eno no ma amemu ana se panyidie no unhu so na akonya ni nye obi adira namum eyadia wono eyire no wo sunsun fam na wo ya den a obetumi aboa wo man ne wo honhom ne wonam no ono na wo se ade ma what I say but me no kase sisi ano obi ti akonya no so enenya na kufu ado na teso because 2024 no ni oba be di akonya no take place na so ye two MPP fuofo so omo ni na wo because we dey try to me say akoni mo de chiego pa 2024 amen mo de chiego ni akoni mo de chiego eba 2024 and say na mabato on ya abato ya so be say the same party eyi wa mo kan defo mo de chiego ba ye kum nipa ye chase kan edi ati na wose esie nanso so enti say ye party foforo no no mo pra susu say dia be na so gara okay mo humpo no mo tumi nkwantene mo ade na chesese ade o man wo nyina hye mo sa mo betumi akwantene enti say Kennedy Agyapong person be ye president on ko hye na mo so no betumi aba be ye ade ntia oyo very ma odwini youth ho ye kan krofo a omji youth ho etu youth for president youth bedi ya eyomo me hu president ono ba betena so a wono gi youth wo ti se wono enti sa na di dawo na oyire no ye ni sunsun sem ya entina me ka no ahini ye sunsun sem okay Bible said so for the first king in Israel so all come someone they will catch and say ochina abrante bi be free Benjamin asase so aba sra no wo sunsun from no ne asra na ma ne dia de ansa na wo be pie honam ani ama ye de wo na gu ne so enso so woni ma de odi ade wi ya sunsun na de ni si so free de no and the call locate obi enti na mate akonya no so na so ate akonya no so de na so na de wo di ade na ye David na ate akonya no so na so de odi ade no na ye David enti me na o ka sesi a me na o ka sai obi tie me sesi ai obi tie me sesi position bia be de aduma wo ye pese yi wo de pese pamo free wo wa de mo bi pese wo de free wisam wo juma no ye de free wisam ye de konanda no wa ho bi na ba beto so tu ana ma wo sunsumo na de wane wo person wo de kan dada ache say ansa na bibi be free won sakura mpo na ache say e free won sa wo hunhun ansa na abani so if it's say wo di nkuni wo hunhun ma wona mo be di nkuni na eba ne say na nipa no amu ntimi ehunu de koso wo hunhun mu na watimi aye bibi de no ye wo hunhun mu krofo mo na ye hunhun adwuma what you say e ma no connect na ti akonfo bia nchen mo mo timi mo no pe ma kira kwan Odifo ye share ye said ya woka to me honhom ni nyina no ye wa kire se wo se yenya tumi na so ye pese ye hunu Kristo ana Nyankopon eba no amanyosem eba no se politics a ya adia nani ewo emu ana se Daniel chapter 6 Daniel Babylon amamu mu no na Daniel di mu akotire say no there Joseph ebe no when ya sofo Joseph be prime minister okay ya ka se minister enya amamu inti Nyankopon wo hia kandifo edo nanso nipa bonini otiri mo adefo wudini edi wo man so wo man ni bra what na denti na sofo ntimi ndi wo man ni so no osofo so wo nadwuma oye osofo so wo nadwuma oye den oye osofo so ye nadwuma asa osofo okay saa na obi susu nyame ama ne saa mmosra no ayamu na ma wo bi timbe ya president into on pay ye tira kwani amfa woni show na pampam wa mra no ho ase wontu be benya na se de wo ka so ti akonya so na so honhum timi efri ni mu na no ebe ye den na wo bi a
eye adom ana se waba beji tumi se we bia wabu bia gba wonchen waba be pre eye tumi se wo pe eye ahenie bi ana position bi wabeje wie ebeye den na eye tumi a wode ama no afri ne chi akwa loketi obi mu from ayasa yin nipa no ase akonya isi tumi a nyakopo di free so nchemu kire se so enya de nyakopo pe. Okay. Iti ni oma utumi ma obeye wo hene no ni oma utumi be ya president no eye die ti ni oma usa tumi no wa ma utumi se makwan ne lesbianism enkoso wo Ghana. Okay. Nti sa wo beti wo be die tumi okukuam na wo si obi awa no pan obi awa kwan se wo ye lesbianism wo ye sa ne ma na science ngunu no wo Ghana e chira se ye tu ade so dada na wo teso shum na fimu because nyame wo mpesa. Odi for na say yes any pen nyame honhom afri eye no so ye hwe won abo Kennedy Agyapong a wo ye obi asebio ne ukọ ka asem ede e kire na na say wo te eye asem bia won kana no entum enti say nipa no bi sei ana say obi sei no wo ba be di eye wo man no so ede na kire say enkrofo de wo mo how eba obetimi akana no otuma boa eye wo ma abra obi entie ye hwe Kennedy Agyapong ono akasa kura no na enkrofo ono omugbo onamamwo ba ko mu no omo ya ade na nya obegina public ka. Okay. E kira se wo ye no kwafo na me ede ne man onfa ne man enhye nkrofo a omo ya probofo nsam opewobi a wodi no kra what you say ene obi a ono because on my Ghana enye ye president ne ye minister se dia no ma trema shamra boni atia yen aye nieba ensem fatetia enti se obi basu dia on prepare say nyame na wode ne ba no oba be ye say nyame na pedi ama no what you say okay ana me no ka so obi be ko quarter rams no mo de na ba enti decision bi obeteki na de wa haw amane wa bre wa haw ohia kodana ebetu o man Ghana wo hwe ekwan ya won abo efa so eka eye ne nsem se de wo ka so no ankasa ni party members krampo no wotimi eka eno na nam so ma lawyer Morris Ampa we chire mu a onya matured in politics because enyo me bi wo hon ma wo ankasa wo amanye ko mu de krampo eni ba san ka wo de beba tu eye edwome ka me akoye se wo ya ne sa na se wo si eye wo ntuma go fi e de hata ne lawyer no ka me so me ne nya adwen a chira se sa ade ne nkoso yi a sa ade ne chia wo mu ntini onka na ntum no o man ne se ya ma. So wo beka kra nye bedwem. Awaso aka ne bedwem because ohina yetunefu okukuoma wontie no ana wade ne ntuma ete ya ne se e ko bedwem enti wo yesu ono oniama fi no ntuma go no wansi ne ahita se mu a wansi ne kokuoma wo baba be si ne bedwem. Okay. What you say enti lawyer kana ntum na owo ni se oman no kra yira ye young crofua omo be sacrifice am o man no a sacrifice am youth and then youth bra ebre what you say na susu nyame di bre ene mpanyindie ma onipa se onipa be na so ama ne man ne monipa atupon. Okay. Orifo na say de enioma ekọ ne se de enioma etuto eka no Ghana fodo do na ehu ni sem enye nipa ye beyi no ena ya na se bi one ho eye emfomso ana se wo hu amamu ni bu nemmum akonya na esi wona na asem wo akonya na asem wo akonya bi enu asem wo nipa na ono kwotena wo na asem wo de kwotena akonya na so dada wo wana budget wo de kwakwa nti wo wie ne budget there is no way say budget o man ni hia na obeya ama denti a ema wo mo when the selfishness is taking place selfishness pesami kuminya akoswa ebeden na oman na tumpon ebeden na konya na wotisu na tumpon ebeden na munipa tumpon what you say yewe Kennedy Agyapong nyuma wo bie ma nkrofo o moye we sida kro otimi de che obi se kotenam yewe president o mu ben mwana ayi no wasu o se obie nyuma kra ma youth anye bia ye oya ne aga jero se ko school ne de abusia na ko ye de sika na ko sika so ayi na fro man ni enti ye ko first sika no na ko school no obi akọ school abie okwa aduma panyin se ade se wona ne da sai panin pa mechira kwan me ye sunsunyuma ma no ma bia me ka be frɛ no orifo denti a eye na mi busa na se Ghana fo binom ede nsem we eba ye ne ye se
say avan say bia metiwe na me pe eye mampenye adwano makọ eye bosom wo manko nyame ho anase manko eye o makọ bosom ho ye kunkum eye emwa ya ye nyankom ade me dia baba betina so eye fin na me dia ka konya ne enti so obi nso so eba no no na efa nyame akwan so no so eba baba ye ya efin ya me dia kan me fight wo no ne dia no we see one akodi wa bosom okay enyame na me kodi ma bosom okay enti se obi tesu no wa kodi na bosom okum nipa de aba betina so na se Kennedy Agyapong anso so oba na eyen adifo ne ya boa no aye shunshun nyuma ama no amana betina so a oni problem. Oh okay. What I say because ohiri bi a wo ba ne mra ohye enti wo ko tina konya no ka mu se obi a no ofiti a wode ne tumi kwa kosi Ghana konya no so omoye hu anyankoma de omoye hu hyankyerani omoye hu niamaniama wo hu ansa no akotena so bia omukum na ntwe omukum da no se memempe na ntwe na si guy no mama apply the blood of Jesus over this seed. Okay. Abede na sontie no mo ye kum na ntwe kum nya wa penesi ekum ni populate tue egu so na ma pene a abede na efi meka konya enti wo we kono ba ko na oba no wantumi sanctify no ono so abeye bia ka na oman ni ebra no enti enu no engu akonya ne ho fi ne e kan se for kwampa epeja. Okay. What you say? Se egu ho fi. Se emu ho fi. Se wutu anamompa na yinyame honhom na de wo kwa ubedi nkunim. Ti me ka che Kennedy Agyapong. Ni oman mo a enkrofo aso ne pese o mo ji o man yi si wono. Obi obema ni sunsun sam. Ayade no ono na befa. Enti nya automatic se Kennedy Agyapong woni mu kasa. Woni mu say into obenya enye kasa na de be ye president. Okay. Eye sunsun niama. Samuwa dia na mo de na etese ne ye ko race na ya ko ye dia apedi what is about medical catch mo say obi eti akonya no so nada na ye president na kufa no afiri so am obi ti so amene wo kase nipa no wo MPP amanyo ko ni ma na NDC amanyo ko ni what is we independent oni de what is so ni dey describe no we tuntum ya kokko wanu what ya akonya no so amene wo kase sisi ya what ya akonya no so kire yen o wa na se woti oh tam dra bi mu tam dra me ba che sisi ya de ye nkyire okay but obi ti akonya no so what you say obi ye den eti akonya no so na ono ti akonya no so de na beba ngunumudi na eba eti se wo pese wo so betina ko e se wo shunshun sham ye den okay na wuti me bro no so because wono be de wo duru na wode abetina akonya no so no wo duru half okay na wo kan eye ensem bi a wo kire mu ese eye apre ye mo ja hwego ne ho enko ba eden enna ye betimi aye de asisa ne o ma no ano ekwan bibie no ye betimi de asi ano kwa aje se ebesi wati ye hwe ni mu se ebekoso no e depende amanyafo ni mienu okay omonti ase omode ba okay but muntie me Ghana is a Christian nation ye makwan emma obi metina so me kunya ntotwene emma makwa se emma ene mema emma ene mana emma ne mema na we are not going to allow this thing to happen in Ghana okay because o man no e sunsun ye for ye na o man ye dia omo tisum ye de omo di bia gu akọ ye na o man ye dia youth no may the youth should rise up youth no sorry and some we say what can ya na gamia kwakọ ye say IDP ne nkro for month ya say o ka say the youth should rise up and akọ ye say wo be say wo mo ensure won tokwa ye sorry kire say nya ntokwa ne ye ba be ko ba ye sorry e kire say ye nyi ni papa wo wa dempa ye fam pa bon kwa urade ani no wo muli si ni papa e ma wo man Ghana nti lawyer ka say ye won abo won kana no ntum na wo no wonya matured in politics no no obi e ni wo betina so wo ye matured ni oye machiwa ne de honhom fom ye yi ni so medi ade na oba ye o ma na ho kwara ma Nyankopon edi ni so oba o ma na ho kwara ma Nyankopon edi na nim odi Nyankopon no masem eye adwuma o ma na ho kwara ma Nyame honhom e ma ni di ade odi Nyankopon honhom na nti bu wo man no ma sundie ni ahoto aba wono ne oye machiwa o ka wa nutu mu na eye den wan kasa ne de ni nyae okay wan kasa na sundie wo ho wo ma mo so mo nkasa no ana omo koso omo kwa ya ade omo ankasa omo kro omo to aba omo twetwe ni pasikan no na mo ankasa mo mpomu ni o na mibusa sesa amanya sa foforo so de bomu a
Say I dear man am dey ba. Enti wo mo mpanyimfo na wo di wo man ani mo ka. Na dia na wo pa kire ye. E dia na wo dey ba. Enti di wo dey ba no. Wo man nya ya wo soro be kasa. Manya ya osoro ebe kasa. Enchi ye de nkomo no ebe ba na wie. Na so yen hwe se de wo kasa eye nyame etumi nyame eneyi na je se eye apere akoso wo huhu na wonya eye tumi na se wo bebe nya ewia nyame ahoden ana se wo frɛ nyame a wo boa wo ema wo di dwuma. Ye hwe eye former president JJ Rawlings a wanya ne ba bi ko obetena eye akonye yi eso. Na se eye yi ene nyame eyi no ana se tumi ebi a na te se eye wo ye hu ne se ebo chidom ene ma ni bebe di ya eye den ena entimi anso steni na manantina so kosi se wo bewo na nsuso eye emabunu pensa kraye na wo mu yi no free so efa eye Jonaje kunkofo de ne betina so na eno nso se ye tumi no na ma na hoden ma ne bebetina eye eso a wentimi anya dem antina so ankwankwan kosi eye na wieye na wo no nso so no ye yi ni free wo ema eye Johnny Van Swift atamos no so enya ne baby kro ono so bebetina so na je se ni nyina no se tumi na ema wo mo bebe dia eye de na tumi ni ntimi sustain wo na ye yi wo mo oni pa hini o baby apiam na ko pa hini na everlasting kingdom. Okay. Oni pa mfuna mabesa na won kwa betwa no ye wo ye bia wa ye ne wo asase bia wa ye enu tina osankafo se ne obesom se wo ye bia fa wunansa fa wuhunu fa wutumi ne ye dia ma wo se ye bia fa ho adi nyina ye because we wu akwa samando nimdie ne wo. Okay. What you say amode a wo de be ye sa ne amani no bi mu enti sisi ai enti sa wo a wo te so no wo na wo se wo ye aniama pa edi je akire ma na woni wa ya bowudi aka se nipa se bese bae no obra. Daddy obi e hwewo ope eye adwuma mu ekwan obi e hwewo di bra wo pe ewo eye adwuma mu ne nkrofo be miensa na epre ho akoye eye twema mentwe sa bre nipa yi eti wa den e na wo kan ede a kire. Me no ka se si obi e minister wo tie me. The city obi pa je afri ni. Okay. On frɛ me. Ontua na mon na osoro mfa ya so bua no osoro mfa ya so sisa ne hyebre osoro mfa ya so dane na brabo obi tie me tina wade so obi agye afiri ne nsam ofra me onyame be fa me nsa so ene adum ni tumi kasia entime wade ama me no atene na brabo abra Odifo nyami enshonya ye beda eya wase enso orofo na sede oye odifo Jeremiah ata edene nsem no atu edwa no eno no wonso so wo how enesen wa mane enesen na eya lawyer Morris Ampa nsem so wo kan se won rabo won kana no entum na oye ne nkasa ye no sebio onye matured enough to be even a president and as a Ghana yetimi emfa ye wre enhye nipa bi no mu sei emu no oso sei ena hu no ACF yeah, we pesa wone odi for betwetwe nkoma ne number and that screen no eso no obetimi afa na wafre no na yeah wo hawo ne wamane wo koda na no one no edi eho enkomo na ebrepam no nso so no ono nso so enam nyame akwankyere eso age wo afri wo hawo no emu ha ene de ensem no esie wadwenkyere no se de bi kankan no na de to comment section ho ede amaye media ene ekua sikapa makram Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yewa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi hwe bia no kwa se de bia ne tie e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboa nko na betima mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa din kita ho bia free 0558 78 2268 ana say 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboa no ntunchia se o pe kunja we ene ne mpa seta no man no free no man Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we kunja we ene ne mpa
ekundwa bi a ɛwɔ ha bi a wopɛ ɛne ne mpa set a Nana Isaac Obiri yɛboa nko a na ebetumi ama wo bi ɛwɔ Ghana ha